Nqalisanda sixhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu namhla. Kenya. Umgcinisihlalo wezokhetho eKenya usevumile ukuthi kwaba labazama ukungena ebulenjini bezokhetho. Kenya. Sekufe abantu abahlanu kulandela impumela yokhetho abanye abayiphikisayo. Niger. Ihofisi yezokuvakatshelana e-United Nations ithi kulabantu abayinkulungwane abahlengiweyo eSahara Desert kusukela ngoMbimbi. South Africa. Ababili abaze lapha ngensango base emthethwandaba udaba lokuvunyelwa ukuzibhema. Senegal. Umhlabeleli ubotshiwe ngemva kokuthuka umongameli Macky Sall. Kwanele sihlobo kwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa.